Twende mpiche nyingi ni basi ya Chad. Mwende kwenye kompra imepiga. Muri uyu mugoroba n'amarira ndetse n'agahinda ku banyekongo bose kubera drone zikoze ibitarigeze bibaho muri ino ntambara. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2026 bibaye bibi cyane aerial strikes, drone z'intambara, combat drone zangije bikomeye territoire ya Masisi. Mu mashusho dutangiye tubereka murabibonye, n'agahinda gakomeye, ni ikibazo gikomeye. Bamwe mu baturage twaganiriye bambwiye uti birababaje cyane, drone yishe murumuna wanjye, n'agahinda n'amarira. Nuko bavuga bagaragaza ibyago bikomeye by'ibiri kuba ndetse nuko byagenze. Amashusho bayampaye nubwo ntabasha kuyanyuza hano bitewe n'amategeko agenga urubuga, ariko ni indiscriminated bombardment yabaye. Nibyo tugiye kurebera hamwe, turebe biri kugenda biba, turebe kandi agahinda gakomeye k'abaturage. Laurence Kanyuka, umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo, nawe yagaragaje agahinda ndetse n'umubabaro Alliance Fleuve Congo itewe n'ibyabaye, aho yanditse ubutumwa agaragaza ibiri kuba. Agira ati urgente le 2 janvier 2025 en ce moment les drones de combat du régime de Kinshasa bombardé aveuglément Masisi centre et puis mire de la population civile bira provisoire 6 mois étaient plusieurs blessés. Aho yagaragaje ati amakuru yihutirwa ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere 2026 muri aka kanya drone z'intambara z'uruhande rwa Kinshasa zimaze kurasa mu buryo bwa buhumyi Masisi centre, aho rero abaturage batuye ari benshi, maze abasivili kugeza imibare y'agateganyo iragaragaza 6 bapfuye, ni mu gihe kandi 6 bakomeretse. Amashusho yashyizeho aragaragaza umudamu, umugabo n'abandi baryamye hasi, ndetse akagaragaza n'inyubako twatangiye tubereka yangijwe bikomeye n'ibitero bizagabwe. Ariko abazarendo mu buryo navuga ko ari ugushinyagura, umwe maze kumva amajwi yagira ati ibyo bababwira se iriya taje yasenywe siho hari minisitiro yabo, niho babikaga, niho yishaga abarwanyi, niho babikaga ibikoresho, turaharashe turahasenye. Ibi mbifata nko gushinyagura ndetse no kudagacira abamaze gupfa. Ubundi byagenze gute? Nibiki bibaye? Ni munyemere twinjira naho bizabereye, ndambure page ikomeye nanditseho amakuru akomeye nkuye kuri local informers ndetse na undercovers bamaze kutugaragariza uko byagenze. Nimuze tubane ku murongo wa telefone, ariko turi kumwe na Bwana Safari, nawe uri buze kutubwira ko bizifashe gute muri Sud Kivu. Imirwano n'ubundi yashegeshe maginga ya abasirikare batari bake ba PDDF yego mu gace ka Sekezi, ndetse hamaze gupfa abasirikare batari bake, byatumye igihugu cya Tanzania cyongera imbaraga ndetse n'ibikoresho bikomeye kugira ngo baze kwihorera kuri M23. Yego Safari, nyemera noneho dukurikiranira cyane ibizo muri Sud Kivu, ushobora kuba ufite amakuru ahagije muri Nord Kivu. Ndagira ngo unyemerere hano nagerageje gukusanya ibyo local informers zitemera kuvugira kuri mikoro zambwiye, ubwo ndabisomera abadukurikiye tubabwire situation y'uko byagenza kanku, kandi kuko harimo na undercover abasirikare banyo bari ku mirongo y'imbere y'urugamba bampaye amakuru. Yego nta kibazo. Ni kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere 2026 nibwo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro wa Zarendo bagavye ibitero mu kirere bizwe mu gisirikare nka aerial strikes. N'imitwe bikaba rero bizakozwe hakoreshejwe drone z'intambara, combat drones, mu mujyi wa Masisi centre mu gace kari mu maboko ya 23, aho rero bivugwa ko ibi bibaye mu ntango z'umwaka nkuko amakuru ari guturuka ku buyobozi bwa AVIS bivuga. Ibyo bitero bizagabwe mu masaha nyuma ya saa 6
bigabwa mu buryo bwiswe indiscriminate bombardment kuko byibasiye hatuwe n'abaturage b'abasivili hatari ahari ibirindiro cyangwa se baraksi za M23. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 Laurence Kanyuka yatangaje ko ibipimo by'ibanze provisional assessment byerekana ko abaturage batandatu b'abasivili bishwe, abandi benshi barakomereka bikomeye, inzu z'abaturage zasenywe ndetse bikaba byaturutse ku bisasu byarashwe na drone. Amashusho ndetse n'amavideo yashyizwe ku rubuga rwa X no muvugizi aragaragaza imirambo y'abasivili barimo umugore, umugabo n'umwana muto ndetse n'inyubako zasenywe burundu, ibintu bishimangira ko ivyo bitero bizagabwe mu gace katarimo ibikorwa bya gisirikare mu buryo bufatika. Mbere gato ibi bitero zo mu kirere mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu habaye imirwano ikomeye yo ku butaka hagati ya FC M23 n'ihuriro rya Fardc na Wazalendo. Iyi ni imirwano yabereye by'umwihariko mu gace kitwa Kasenyi gaherereye mu ntera y'ibirometero bigera ku 100 uvuye Goma, aho impande zombi zakoresheje intwaro nto nini light and heavy weapon mu rwego rwo kugerageza kwagura cyangwa se gusubira mu bice by'ingenzi bizwi nka strategic positions. Abasasanguzi b'umutekano baravuga ko ibi bitero bya drone bizakozwe na Fardc bigaragaza ihinduka ry'amayiri ya gisirikare, shift in military tactics, aho Kinshasa ishobora kuba iri kugerageza kugabanya ubushobozi bwa AFC bwo kugenzura Masisi, gutesha umutwe wa AFC ikizere abaturage cyangwa kugira igitutu cya gisirikare n'igipimo cya politike muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga Laurence Kanyuka yagize ati ibiri kugenda biba birababaje. Ubu muri aka kanya drone za gisirikare z'uruhande rwa Kinshasa zikoze bombardement avec Masisi centre en premier de la population civile, bilan provisoire 6 mois et plusieurs blessés. Aho rero yagaragaje ko batandatu bakomeretse, abandi benshi batandatu bapfuye, abandi benshi barakomereka. Ibitero bizabaye mu ntango z'uyu mwaka wa 2026 biragaragaza umwuka w'intambara ukomeje gufata intera mu gihe abaturage ba Masisi bakomeje kuba inkingi y'igitambo cy'intambara hagati ya leta ya Kinshasa n'imitwe ibarwanya nk'uko bigaragara. Bwana Safari rero ntizimvye mu magambo nuko undercovers ndetse na local informers bambwiye barambwira uti nagahinda gakomeye, abaturage ba Masisi bumiwe, ngira ngo nawe urabyumvishe uko byagenze. Ndabyumva ariko hari no mushuti wanjye uri ku birongo y'imbere muri biriya bice wambwiye ko n'ubundi muri Warikare hari icyabaye. Byagenze gute Warikare Bwana Safari? Naho kubirwanya ikomeye cyane, biragaragara neza ko aba nayo ishaka kwinjiramo. Yinjira inyuze hiturutse kugeza ubu Bwana Safari? Amaginga ya sinzi ikibazo yahise ahura nacyo, ambwira ko ari bubitohoze neza. Ubwo naza kuguha amakuru uratubwira. Naza kubabwira kuko naho mba bikurikirana gake bitewe nuko nje najya mu bintu bihambaye, ariko ubwo ntegereje ko ava amakuru afatisha nkaza kukubwira. Yego, ni mu gihe kandi hari andi makuru rero anavuga ko atandukanye n'ayatangajwe na Laurence Kanyuka. Williams amaze gutangaza agize ati 5 civilians already dead and 41 injured. These are the very people of Kiseke promised to stand with, claiming that he would rank among them until their suffering ended. Instead of listening to their cries, the head of Trunkwards has chosen to spend millions on drones in attempt to turn eastern DRC into uninhabitable land. The people of the east will continue to resist this murderous regime and they will prevail. Ni rero yatangaje avuga amagambo akomeye yuzuyemo politike ndetse yuzuyemo no kugaragaza akabaro gakomeye, aho yanenze politike ya Kinshasa. Mu Kinyarwanda rero ngenekereje akaba yagaragaje avuga uti abasivili batanu bamaze gupfa, ni mu gihe 41 nabo bakomeretse,
abo nibo bantu Kisekedi yasezeranyije ko azagumana nabo, avuga ko azabana nabo kugeza igihe imibabaro yabo irangiye, aho kumva induru zabo. Umuyobozi w'aba bakorokodayizi bahisemo gukoresha miliyoni bagura drone mu rwego rwo guhindura uburasirazuba bwa Kongo igihugu kidatuwe cyangwa se igihugu kitagira abaturage. Abaturage b'uburasirazuba bazakomeza kurwanya ubutegetsi bw'ubwicanyi kandi bazatsinda. Bwana Safari, rero ndagira ngo uhite tujyana noneho nawe mu bice uhagazemo tubwire ibiri kuba, twihanganishije tubikuye ku mutima abavandimwe bari muri Nord Kivu mu bice bya Masisi bagize ibyago, twihanganishije n'abandi bose bababajwe n'ibi byabaye, kandi tugasaba Imana ko yahagarara garika ibingibi. Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi nta kinanira. Bwana Safari, reka rero tubwire ibijyanye n'amakuru y'ibiri kuba byifashe gute muri Sud Kivu. Sud Kivu naho nicika nakubwira yuko maginga ya nyuma y'imirwano nakubwiye yareraga mu kibaya cya Tanganyika. Yego Safari. Ntare za Fardc zitwaye neza cyane, aho izo Fardc za divansize mu gace ka Tekezi. Yego. TBDF bayimenaguye, aho bisanze n'ubundi mu bico bya M23. Yego. Ku rwego rwo hejuru TBDF bazikubise ku rwego rudasubirwaho, ndetse nakubwira ko bikomeje kuba bibi cyane. Ino axe ya Tanganyika igaragara ko igiye kubaho imirwano karundura iteye ubwoba mu bigaragarira buri wese bitewe n'uburyo gahunda zimeze, nk'uko biri kugaragara. Nakubwira yuko hari na mbushi ingabo z'Uburundi zaguyemo mu bihe bice, muri ibi bice n'ubundi bya Makobora. Nakubwira yuko na Makobora hakomeje kugenda habonekamo bamwe bagiye basigaramo. Yego. Ikindi nuko amadubu n'intare nabo bakataje muri teritwari ya Shabunda. Sinzi naho nakomeje kugenda nkurikirana gahunda zaho neza. Teritwari ya Shabunda naho amadubu n'intare bakomeje kugenda bamenagura aba FPR ndetse n'ingabo z'u Burundi, aho hamaze kugwa abasirikare benshi cyane. Mu gace bita Nyamurongozi. uko byagenzura bizi Bwana Safari mu buryo bw'iramvuye. Ni uburyo n'ubundi bw'amadubu nyine bakomeje kugenda nabo bakora iyo bwavuga kugira ngo bafashe intare za Sarangwe kugira ngo barokora abaturage muri operasiyo ikomeye cyane ku ibanga rikomeye. nagutangariza intego ikomeye y'uyu mwaka nibwo njye namenye amakuru neza uyu munsi. Yego. Ni uburyo bukomeye cyane bwo kuba abakuramo ibi bice byose bakagera mu ntara 8. niyo target intare za Sarangwe bafite. urumva ko ari akazi gasaba imbaraga ndetse no gukora cyane, ari byo byatangiye kuboneka. n'ubwa mbere habaye amaoperasiyo agiye atandukanye mu bihe byagiye byabanje. ni amaoperasiyo urumva agiye atandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Kugeza ubu Bwana Safari, haba hari ibimenyetso bigaragaza ko icyo gikorwa gishobora gukomeza cyangwa se kikagerwaho, cyangwa ni ibintu bikiri twakitega ko bishobora gutwara ikindi gihe kinini kugira ngo bibashe kuba byakorwa? Uko ndi kubona nta gihe biri butware, kuko nakubwira yuko ibanga rikomeye cyane rikomeye nakubwira ko mu 23 iri gukora. Yego Safari. Nuko maginga ya basa nkaho bakomeje kwereka umwanzi ko bo bari muri bino bice by'inuza bakuri n'axe ya Tanganyika baraka, ariko bo bamaze kuvumbura ko baramutse baciye inzira itari y'ubwato, itari yo mu mazi, kuko mu mazi bafite ibikoresho bikomeye cyane ndetse bisa nkaho byabatinda. bo barashaka inzira
ya hafi. Ubwo navuga ko ari inzira iri buborohereze kugenda kuko bazi kurwanira ku butaka ku rwego rwo hejuru, niyo makuru nabashije kumenya. yego Ubwo urumva n'ubundi nyine nakubwiye ko kuva bambuka uno mugezi wa Kimba, nakubwira ko nyine ari mu gice cy'uburengerazuba bwa santere ya Fizi. yego Safari. Urumva nyine bo barashaka nyine guca muri ziriya nzira za hafi kuko ku mazi bisa nkaho byaza gutinda, ariko urabona nibaca mu nzira n'ubundi ziri bubafakiranishe batarwanira mu mazi, kuko hari amakuru numvishije ko abahibu bamenyereye ibintu by'amazi mu rugamba byagiye bibagora cyane kuba babagabaho ibitero bikomeye, bikaba ariyo mpamvu bavuze ati kugira ngo dukomeze dusiragire kuri ino akisi yo ku mazi, reka twebwe twicire inzira n'ubundi y'ubutaka, n'ubundi dukora ibyo tugomba gukora. Nicyo kintu nakubwira cy'amakuru nabashije kuvumbura uno munsi, aho nari ndimo nganira na bamwe mu bo turi kumwe dukurikirana iby'urugamba. yego mukurikirana iby'urugamba kugeza ubu ku birebana wenda n'ingaruka ibyo byose biri gukorwa bigera isi, hari n'izihe zamaze kugenda zibonekeza bwana Safari? Ingaruka n'ubundi ni abatari bakeya nyine bari kugenda bagwamo, ubuntu iyo ngembo z'abatari bakeya kuko nta muntu n'abasirikare ntabwo baremewe kugupfa. yego comeback yari yazanywe n'ingabo za Tanzania bazanye, urumva ibico ingabo z'u Burundi zaguyemo muri biriya bice bya Makobora, byagaragara yuko n'ubundi Nuza yari yaje gutanga ramforo izi ngabo za Tanzania. yego mu kuza gutanga ramforo basanga n'ubundi abasirikare b'u Burundi ndetse n'abazarendo bakeya bafite ikibazo gikomeye cyane, babahondaguye bamwe babashije gutoragura inkomere, ababashije kuba bagenda bafata abo bamenaguye b'imirambo, ubona nyine byabashobeye. Noneho nabo basa nk'abagira ikikango, basa nk'abasubiraho inyuma, bakoresha za mbunda nini zirasira mu birometero byinshi. yego Urumva rero izo mbunda nizo ziri kugenda zihungabanya umutekano w'abaturage kandi zirasa cyangwa zangiza ibikorwa remezo. yego Urumva nicyo kibazo gikomeye cyane gikomeje kugenda kigaragara kuri iyi mirongo y'imbere y'urugamba. yego ibindi bivugwa bya operasiyo zo mu mazi byo bihagaze gute? se ni indege ho muri Side Kivu nyuma y'izabereye Masisi, muri Side Kivu ho ikirere ni kizima? Side Kivu yo iracyafite ikirere kizima magingaya, nta kintu cyatangazwa, niyo mpamvu tugize kuko bakomeje kugenda bakora ibintu bigiye bitandukanye, ariko hari n'akandi gace najyanaho kugira ngo mutangarize uko byifashe. yego Safari. hari agace n'ubundi gakomeje kugenda kabonekamo uburyo bukomeye cyane bwa hano n'ubundi, aho bita mu kibira, mu ishyamba ryo mu kibira. yego mu ishyamba ryo mu kibira ngira ngo uzi ko riteganye, bisa nk'aho ryegeranye n'ishyamba rya Nyungwe. yego Safari. naho habereye urugamba rukomeye cyane ku rwego rwo hejuru, aho bakubise abo mu mutwe w'abakarapu, naho barabamenagura ku rwego rwo hejuru, bisa nkaho ubona ko hariho gutangatanga mu bice bigiye bitandukanye ugereranije n'uko njye ndi kugenda mbikurikirana umunota ku munota. yego aho bakubitaguye abasirikare batari bakeya, ndetse imodoka muri no mugoroba ziri kugenda zitunda zijyana ndetse zijyana n'inkomere mu bice bigiye bitandukanye, kugira ngo babone ko wenda babavuza abandi bajye kubashyingura. Nicyo nakubwira. Naho ku bigendanye n'ikintu ku kirere, mu kirere hejuru ho, kubera ikoranabuhanga ba 23 yasetinze muri ibi bice. yego ndetse n'ubwoba bukomeye bwo ku gihugu cy'u Burundi,
yego aho basigaye bagira ubwoba bakavuga ati n'ubundi kuba ikoranabuhanga ryinshi riherereye hano i Bujumbura hari igihe tuzahaguruka bikarangira natwe batwokejeho igitutu. Biragaragara yuko n'ubundi nabo bamaze kuvumbura ko 23 gasopo yagiye bahereza ubwo ni briefing ya gatatu 23 yahaye igihugu cy'u Burundi. Urumva rero ntago bisa nk'ibikigona kereka ababiligi bari hari muri Iraq ya Tanganyika Baraka ariyo isa nkaho yohereje ibyo bitero by'amadrone. Nibyo wenda niho bashobora kubikora, ariko nta drone igihaguruka i Bujumbura kubera yuko bafite ubwoba ko isaha ku isaha bakwikanga n'ubundi 23 y'abagabyeho ibitero nabo. Yego Safari, nyemerera dusoreza ngushimire cyane, ubwo urakomeza uyakurikirane, uraza kongera tubwire no mu yandi masari imbere biraba bigezweho. Ndahabaye nta kibazo, kandi namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane wowe dukurikiye rero bwa mbere utushyonda sabone. Travista.